Lorondiak Malusira, Mutu Faleo Ami STL News. Agora rão equipa peregrinação STL, Corp Nebese Fio Husi CEO STL Corp Salvador Soares, Hamutu com equipa Tomac, realiza Hasai Missa Agradesementu Aniversariu STL TV no Rádio. Batina Sanulo Recien Rua, Nebese Precisi Missa Husi Amo Estasaun Hatubulico, Francisco Soares Fernandes, Maitaba assisti Hamutuk. Mas que isso não mate ona tambasala espírito moristela tan justiça. Mas me behava Jesus moristia sus mate espírito hori ia ini. Para que me behava Cristo moristia vale se for morismos bas imine isim leve vele mate. Os espírito ne hori ia ini. Nai ne futaria. Agradecer Yes, the
Iha tempo na ba ema mai fuatere ba Jesus kona ba ema Galilea sira. Nebe Pilato saruka kahur sira ran ho balara sira ni ran. Nebe sira saya balulik. Jesus hatam basira. Ini hanu inkata ke ema Galilea sira ne. At liu fali ema Galilea sira seluk tamba sira terus ne. Lai haude hamba imi. Mabe imi lah kribikari ki imi sala imi mosa imate hanesan sira. Hanesan mo sira sonulu resingualu nebe uma andar siloenian hanehan mate o inhira uma nemonu. Imi hano inkata sira atli ufali sira seluk iha Jerusalem. Lai haudehan ba imi. Mas be imi lah kribikari ki imi sala imi hotu se mate hanesan sira. Nia dehan tana ikranoi kidane. Ema ida kuda tiha ai fiera ida iha nietos. Lorong ida nia baku babuka nia ifuan. Mai bela hetan. Tane ni hatetem ba tos atan. Tinan tolo ona hau mai buka ai fuan ia ai hune. Mai be la hetan ida. Tesi tihania. Tansani susulet rai bokur. Mai be toatan hatan. Nai husik nia tinan ida netan. Atu hau se ke hadulas ni hun hori tau mos arai metan. Tinan noin mai nia se fo fuan karik. Dia lai karik makhau se te sitihania. Lia maksoing. Mão Salvador, ho equipa Tomac, Conselho Sira, Alien Astramo Sira, Mão Acácio, Belo Sira Hoto, Macau Domi Cristo Jesus. Boa tarde, Baita Hoto. Hoje namu daralia oituan ho diretor STL Inian, Senhor Salvador. Kona ba andamento STL Inian, kata Stella sono crise ida, quase atu lá existe tanona, mono atu hader tan, lá descobre problema, mas veículos mai, homaroma que neturno, hona infeto neturno, hode boção, membros sirania, hode diretor nia, hona nia, veículos mai recupera filha fale. Anesta nia mate dia, mas ve nia moris fale. Então experiência ida né, anesta moço experiência evangelho ohinian. Nebe dia kata kini lah kribikari kimi sala, ini se mate. Imi hanoi kata sira be mate ne sira ne atliu. Mas imi maklah kribi misal imi atliu balik sira. Então ihanene itabel hare ressurreição, moricias, mosne o inhira ema bele reconhece ema ne sala, ema hakribi no ema bele hetan fali ressurreição, hetan fali moris. Jesus Cristo mai mate também itani sala. No nia moricias fali. Nia lori filha fali itani dignidade ema nia ne hetan fali nia valor ia maroma que me futaroi. Então ita o hira ita reconhece itani nia sala sira hori hakribi ita se hetan fali moris fo. Então ita re hoje ita celebra tinan dala sonulu resin rua STL TV nia STL Rádio nia. Auni lagampan celebra tina irene. Mas be STL moris tiona tina tolu tu celebra ona tina tolu mai. Ita sehin tan tempo rumah mai tu celebra tina tolu. Então ita preparaan. Hoje diretor dia kata tina tolu se celebra festa ida dia kita. Então ita hoje ni tem preparação. Hadiah ona ita niaan. Ita reflete filha fale tina sonori simbalet bakotu buat dia serama kita halo. No buat saída mak sai impedimento vai teninya andamento to ia lorong da ohin te celebra Iha Estasaun. Ita masama mai celebra Iha Estasaun. Ida nemos reflexão ida na vida precisa hatan. Tamba sai da celebra hedili, tamba sai da celebra cidade, tamba sai da celebra ia ma para krinya let ato menghebokan. Tapi tamba sai ita mai celebra ia rai fikira ne emalaiha hakmate. Betul ada yang importante mengkorkan ini halo tiana ini peregrina saungida bato Iha ramelau to fila falmai. Kata kibit laos de tihema barak ni let. Bit mesti afati ni bita mesmesa. Bit mesti afati ni bita presia sur malo homaroma. Bit mesti ta presia hasur malo hona infeto. Ane sanohi diretor ser konaba na infeto Iha Guadalupe. Hau ni inan na infeto musuh dia mai. Hau ni inan. Usola husubah. Ola fiar hau.
Iha festa casamento cananinha. O hira ema tua laihona. Ema hasuru crise bota, hasuru susah, hasuru terus. Mas bini hak basic pa na infeto dia kata. Ami hasuru problema. Ina infeto lah hola buat mehane sam buat bai-bai ni. Mas bini hola buat nessa série. Kata ne problema ida. Lori problema ne bahato ba niwan Jesus. E Jesus lah kuliah parat. Halo saída magniinan haka. Nuda niinan hatamba maromak dia kata. Ata nuan makne halo tiri tu buat nilia fuamba. Niwan mas hatamba niinan ne kata inan. Ata nuan halo tiri tu buat niaka. Imi sira sai membro Iha STL nian. Se imi larone imi nian ayulun. Ne problema. Imi ide kakara khalo imi nian imi capacidade ne be imi hetan. Hori la tui gestão ida me magdia. Nemos problema. Halo tuir malo ni importante. Rona malo ni importante. Na infeto rona maroma. Jesus rona na infeto. E foc solo ko ema ia festa. Ema sira na be hetang solo. O hira ni rona Jesus hori akrivi ni sala. Ni hetang fali moris fo. A primeira leitura de embodisi ni la folinga. Espírito ni mak folinga. Ita dalam rumah ita serviço ita hano india dia kata how tinggi heta salari bot. How tinggi heta salari bot. How la heta salari bot, how la koi, habafali ida governo niang ka, habafali ida be heta salari bot ne. Então ita la hariona baita ni profissional de serviço. Servir ne lakona. Ita ne sai mensageiro. Mensageiro nação nian, mensageiro macreira nian, mensageiro maromak nian, mensageiro buat halo biak nian, mensageiro povo tomak nian. Sai mensageiro ida vai descer. Atau facilita lia fone ida balia fone sel, vai maselo. Husi ema ida vai maselo. Então ita precisa serviço ao maromak. Ita precisa serviço ao maromak. Maromak ko usa. Ema hanesan mensageiro. Ema deve uluk maroma kuza mase, mak anzu si. Anzu Gabriel, nebe maroma kuza, hodi halo maroma ninia plano sira, maroma ninia obra salvação ne bele musi ya mundo rekla. Maroma klabadian Maria hau gosto olaya, ni haruka anzu mak baria. Bot sira ne liam bele tohia pobu ne liam bele tohia bot sira, tinki iha anzu ida. Então, imi ne behanesan media, imi hanesan anzu. Pogunian, anzu starunian, anzu macreiranian, anzu nação de nian. Então, imi tinha sai anzu lolos. Anzu ne tinha moris ia unidade de nebe, comunhão ida nebe, comunhão de amor. Moris ia domínio laran. Agora imi sai de mensageiro dominian, mensageiro davenian, depois imi ia grupo laran maka han malo nessa nasu fui, né? Lá ele. Imi hari ini direktur mas hanesan asufi kotu. Ah ini problema po. Direktur hai fali imi hanesan bibiwan sira na bebilane la sui ka phansa sala reto. Ah ini mas problema po. Então ita precisa unidade ida. União. Também ita serviço muito. Ia comunhão de amor ida. Comunhão ida nebe nakunu hodomi, nakunu paciência, nakunu hoteros, hatene harai kamba malu, hatene respeito malu, hatene simo malu. Hatene rona malu, hatene fiar malu. Atu nuni me bele sai mensageiro vai masel. Pois iha na bane buat dire lebih importante ni maka ita tinggi harai ke amba malu. Tambah iha buat barang ita lori buat barang ne sai ba público. Ita barraut iha toslaran, mai ita tais, ita hamos, depois ita fosai. Ba público. Então ita tinggi rona malu, ho fiar malu para ita bele hadiah, tais di dia. Pois tu disimo correção malu. Dalam rumah itu dan hamak matene kliu. Itu na malu rumah hasei ita, halo correção ba ita dan halo simo. A depois buat sai ba público, estraga, instituição lá. Então ita precisa haraikan. Ema nebe bele hakribi ni sala, ema nebe bele reconhece ni sala, o inhira ema ni espírito de haraikan. Sem haraikan, honi ni ego ne batutu se hancur. Agora ita mori se comunidade ne hoema karakter lah nisan. Ohe na husu balu dia nusi mana tutu, balu husi dili, balu husi ermera, balu husi vikeke, diretos vikeke na ba. Husi fatin hutu, husi watu lari. Ita mai husi fatin hutu nebe karakter lah nisan.
Agora kita morse kakulu kira. Se kita morse kakulu kira kita latu ini prinsipio kakulu kira nenian. Rahon kala rahon. Kita rahon. Itu se mate ati. Dan ini masih mate nih sira ati. Sira salah boti. Ita ati sira. Justru hendian. Ita ati sira. Então ita ohin ita celebrate netinan. Barala sanosin rua. Nem anesan tempo ida nebe se lavar aquela se adolescentes. Adolescentes né se foi uma rua to tinha são rua to sanosin lima. Bato vida joveninha. Se também jovem. Se lavar. Então se lavar aquele precisa hadian. Hadiam bebek. Purifique taniam bebek. Halar renovação bebek. Nebe iminia be presença e a fatina nene. Ne momento osamiania, momento oportuno ya. Atau halo refleksão. Purifique taniam. Purifique taniam. Ne fase lebih importante tetap satu hakat boy. Seita lama recupere tenia força, o insama kita tu bela labo. Seita lama hak mate ko maroma hak mate ko na infeto. Por isso maroma ni graça, o insama kita bela halo serviço dia. Justo ngira ni atu halo halo klake ni misão sira na binya to suru terus susar makasih ni bahan be. Bahaya fo. Bahaya tabor ni tutu. Iha tabor ni tutu ni na fila kang ni ba haturu ni gloria na ba bani sekolah anti sira. Depois ira ni lah hela na ba. Pedro kan dehan. Dia keluar ami halo takabal tolu bahene. Ida ba ita ida ba Moisés ida belis ita hela di tanah. Justo yang ano ne hakarak ni kan isinian. Pedro hakarak ni isinian. Justo yang la ita tum fila fal ba Jerusalem. Batu halam misal. Tambah dia ni makamai. Bahan apa hasoro terus, hasoro susah, hasoro mukit. Nebe oh ini imai na sama ya tabor ne tutu. Mai halo minyan na bilang ne, atau tum fal ba ko di halo service. Mai kasu tia toran ser ne hotu ne, tum fal ba hokman atau halo service. Mai recupera imine força ne, tum fal ba atau halo service. Halo service. Fai. Servir. Fai terus. Ita babuka darus, ita fahe darus, ini lagampan. Laus batina na benga, ita toba haraikan. Hasa hal nali na rua raton sira mahene. Sira tu entrevista de amo se halo la serviço amo Ibrahim tani tuan, sira va prepara o nimbro, prepara to na nimbro mai. Então sira va prepara, how continua serviço. Agora sira que sabaran ni hene be. How lati sira que sabaran. Então nikus mai sira na rua, paciência to ramatana, sira hak se baran. Amo hotona. Então dia, habaris lai. Hotu teno la subaris lai. Subaris lai. Depois hamai okay, ita bel kolian. Então ita sai jornalista nene, ita tem que adaptar a situação todo. Ola bel bar. La stu olokan tam hilang. Olokan tam ban. One batu to lazat. Oto bahan no bos pecat kerso. Ohel naran ni. O tem que haraikan. Ni hanes ni ita bahusu ajuda ka ita bahusu ismola. Ita haraikan. Atau ida profesionalidade ida serviço ba jornalista ne makinan. Apalagi caso bodrum o hakar katu hatene. Ne o tem que matene hanes jus diam be. Hauru ke imi hanes na sara. Bibi malai bahia be. Asufui sernele. Ne veniran licik seperti ular, tulus seperti merpati. Halate be boleh konsuluk ni hati sirakat licik na sa. Matene kanesan samia. Matene kanesan samia, laran mau sanesan manufalo. Nebe tinggi matene. Nebe tinggi matene kanesan samia na matene. Samia na even diabo mos. Samia mos, jus akui kata ni ne matene. Tamani matene mani lohi ma monu ne negalai. Sini bekte no monu ba. Tinggi matene so lohi ne pa de monu. Nibel besi aso mos lohi ne para nia tinggi monu. Ne politika tinggi samia. Política samia lá. Nebe jornalista tem que estudar política. Se ela estuda política, problema. Então, o cita tu, o insabele colabora. Ita reconhece ita ninia fraqueza sira na beta halo tinan toma hira liuba, tinang ida liuba, ita belriana sanai. Agora ita plano falha tu tinan de neba o ini ita halo dia liu. Tinan ne celebra 13 anos, nia sai mudança fura clitar. Tinan ne maita ita hento. Ita celebra ida nebe makfura ki. Nebe convida emo todo laus ita mes pensakan. Nesse halekar ba, fatin tu tatu bele participa. To ita heta ni nebe ita bele fo. O hineren. Se fuan la dia, te sitia negale. Hamai bibi ko na che ka ore fuan la ya. To satan. O hare ni la fuan awar te stini. To satan ne sune nai, potan timbu me haule ba. Hatatan rai metan.
tina noin la bele baba ka bele tesis na experiência nessa oin mau kontan mono tia mabede la ita kokotok ita lautan to fale ta fale remetan hadiah fale hadiah ini ba hadiah namai foti fina fale hamos fale nie foi ros ita foi sta alarma ita buka be me fase hamos fale nie liman to harte na ta fale nie tino sore la heta na ta fale nie sore mono tia na ta fale nie reni ta hare la losi da ta fale halo completa fale husine ita completa ita rehabilita filha fale nie depois ita halo nia ta hosel depois nie bel fo fale fuane be magia ita la ta remetan ita cara usare tu usare ne tidak mungkin nos galai ema tos naik sira masih persia remetan agora ita mas persia remetan begitu persia recupera ita ninia saúde ita nia vida espiritual ita nia vida humana ita lebih makdia ita nia moral moral asa jornalista ninia ita política jornalista ninia nem ita precisa que temos atuaria nem no tempo dia ita hakmati que tuan hori haro reflexão minuto 5 ni alarm hori hamai filha fale hausa jornalista durante o serviço ne ao serviço também osanga ao serviço também tau diretor ka e buat saya makau halo larun dia la fo vantagem nebe bot ba media ida ne kari hawanesan media ne nioa nebe fo hanau kanan loro saya makau tinggi halo kompromiso ida tu insa bele hadiah fila fale tau ni tak mati kitua ni dia reflete halu jam de consciência bai ti dia niaan bai tene serviço durante tinha toma kire ni larang por eu insight bela hari filha valida ne bela dia kita buka tu rai hela hanes experiência ida ne dia kita buka tu bele desenvolve makas kita
Dia kita sai tem intenção de hoto e ofertório. Bele dore ofertório. Romba taman meromak di tomak nain bele simu karan mutung hau no iminian. Lai simu di karan mutung eo sobiman atau ini lo elok negara baik dia pasang kera dunia. Nai harai grahung manik mayami atu servito ho neon nolaran hotu. Sacrifício be me sa bele hamosa mini halok ad hasayami husi salam tomak. Harai turun mayami lebe husi tabot ninia turun. Ami herone hori amina Jesus Cristo ome maroma koita amutu que Espírito Santo. Amen. Maroma hori koimi. Hori kosoita. Asai mineomba maroma. Amina sawa maroma. Mai te agradece nai ita ni maroma. Nai aman santo maroma bit nai hun rohan lai agradece ita na fadno siraul untor raikon. Neha miknar los ami maksoin. Ia klibur santo sirang emahita. No hira ita bot hai sirani halo khotu be foling ita bot hai ita niak manek rasik iha mori santo sirang ita bot haraik mayami banatik manek ida hamutu khosira umakai ngida iha sira harohandai tulung ida atu hari metin tiha hosasim bot hirakne ami bele manang funu makas fiernian no sim hamutu khosira hai gloria rohan laik o Cristo aminai. Tane amutu kwanzo no santo sira me klakenita gloria, hori hananu ihalian ida devi. Santo, santo, santo nai maroma, santo nai maroma pina. Santo, santo, santo nai maroma. He
santo tebes tunita hayo e matan moris un santo. Haluli karang hirak neho de harai kaloai besire de espírito. Ato sira vera na filak Miami. Vai Jesus Cristo ne futarisin noran. E a horas também ne saranano down. Ato hakaran rasi muterus mate holatia pão harai bensons. Silo fai foba escolante sira dehan. Simo ba hototuha. Ne hawisin ne betang imi sei sarang bamate. Nu emos hankalan hudu dia ne karti ha kali sine hudi agradece foti ha nia bascolante sira dehan. Simo baho totu hem ne kali se hauran. Rang aliança funo rohan like ne betang imi no tange mahotu sina fakara tu kasus sala. Halu de ne hodi hanan. Mistério fiania. Ami sabe ita paun moris no kalis maksoin. Ami agradecita também to vos simama servita e mistério santo hirakne. Ami hirai cante besarão baita to simradão Cristo no fudaris no ran. Espírito Santo be livra ami mutu kisin lolong ida det. Na i hanoi netik baita krera nam karale morai. Hakmanik neo caridade do livro mutu kam Pau Francisco am near serviço do Virgílio. O sirot ne be haknaram baita ne povo. Hanoi mosa ami mongali no feton sira. Ne be hakmatik teno de hen morisias no sirot ne usko no mundo ne. Hoi talaran luak simu sira bai ta futaroi na roman. Nai haturi talaran luak Miami. Liu bai tatan sira nebe serviço via média. STL TV no STL Rádio. Nebe hoje celebra tinan badala sonolores em rua. No mos sira nebe celebra tinan moris nien do Naciano Manuel Tavares Soares Mangalães no Domingas Soares. No ami lubo nebe halibu mal hamutu kene a minha família sira Liliu sira nebe moras. Atu bela reta na fatin graça Senhor Salvador na minha senhora. Nomos família ser hotu nebe maka mora si hospital ia cadeia uma ia fatin hotu nebe malata matan. Harai graça pa mi hetan fatin ia moris rohan like hamutu go Virgem Maria maromak ni inan honia caben São José. Orahang mane kapos tira no santo todo be moris tabelo hori mundo hua tonano revelo kita hori Jesus Cristo itaoan. Hori Cristo ho Cristo ia Cristo. Baita taman maromak pito maknain hamutu que Espírito Santo hi no gloria toma orasne no bana fatin. Tuir maksoi honorin ita brani herohan. Ami ama beia la lehan. Halo ami hai anai tamaran. Halo itania reino tomaya. Itania karang halo tuirba ia rai mara. Ohi ne harai kai hanga bornia maya. Harai kadal manisala. Nudarangi perdoa mahloa kami. Labedos kami tentação mai beia sa. Na ia saya mesia toma karai dame mere clara ni ami moriso em loron. Atu hetan tia tulun sitelaran lua kambele sai sala no botot be asus. O inhiram hingele Jesus Cristo ami makso in hita mai na kono ho gloria. Na Jesus Cristo ita bot belia turun na baitani apostol sira hau raela dame ba imi fo hela ba imi hau dame. Kita hamatan mami salam mai hamatan deit kreda ne fierba. Haraik bani unidaron rame turita karanita maroma kwaman hamutu que Espírito Santo. Nai ne dame horik na fatin hoini. Hadame malubaho Cristo minha paz.
basira betene ona bahangkala na inia. Ne hai bibioan maromak bekasu mundo salam. Naya basuri kabot na naman fatin. May beta mo di hadit ka familia waseta maksuri. Give me
Maita Rohan. Na minha saia, minha oração, Maita. Por mistério, la lehania, nebe ami halo. Ami bele hetan tulung. Buat mundunia. Por hatene liutam buat mane ke rohan laik. Harai tulung Maita dan sira nebe ohin. Mas celebra sira ni aniversário. Atu sira bele halau de dia sira de serviço. Por servir ta povo. Ami herone hori amina Jesus Cristo. Então ame maroma coita. Hamutu que Espírito Santo. Amém. Maroma hori queen. Nia hori koami. Maroma pito magnain halak benção maimi, Padre, Filho, no Espírito Santo. Amém. Dia, boa tarde, beita roto. Tarde. Amo tu agradece, ba Pastor, hoje minha equipe toma, bebê mais celebra aniversário para a saúde STL STL Dica, STL Rádio, Iha Estasaun Hatubulico. Kalang Hamutu, Reza Hamutu, meditação, Bami Kukusi Hene, Asrama Hansira, Agradece, Bela Prende Batfong, Idatang Ricana, Asrama Sira Batfong, to? Turno no, Reza Temide, Bebê, Nene Fong, Bami La Fongona, a minha seminário halo bebê. Mas beto halo para mim nem problema itu an. Depois mana tá sucado em tema mata. Oi dia que tá, né, mau senhor diretor né, aprende buat para di meditação. Nebe ia timor lá então nebe susunia dolori. Nebe susunia se maitan halo meditação baita eu ia celebrar tenia festa sai paróquia ninia festa aniversário na feto ilas na feto ninia raya ramelava 25 anos né. Bele mai loron ida kalang ida ne halo meditação ba sira na beato crisma para sira treino sira do crisma ne o Isabel het no Espírito Santo ninia kbit. Então ida bele treino depois imi sira bema iha zeito baida ne bele aprenda profunda. Senhor bele hanoring itu animi depois imi koko halo mesmesa kabel hende tema tinggi turita halo mesmesa laker toma buka klientan e sai guru. Sai guru em hira obele lori onia mesa kona. Depois obele lori tan emaselo atu bele halo meditação. Então iter la para creza amo haru ki halo exame de consciência medita 15 minutos e nunca halo los kala. Reza 30 minutos, 15 minutos ne halo meditação no tua. Depois de 15 minutos ne maka foi reza. Depois 30 minutos completona. Agora imi ateno na aprenda na kala. Auni kata seção liturgia bel organizador kato insa bele halo meditação sirasana. Bele usa telefone e bele temi anes né, ou seja, em bele usa que a sessão liturgia se você soro 5 minutos soro mão salvador, depois mão salvador halo intuan, depois em bele oriente em minha asrama serral. Usa asrama depois em nur saiba ser selo. Me duni sira mai lao set mai celebra aniversário, me bele lorimos vida espiritual ida, baita maneira unisado bele memórias hamutu dia klitan hona maroma. E agradece baita vos sira hoto nebe maka mai hamutu hak solo kere mas ke ain moras balu dukur balu to han musat lakoi han dari tona dia ami han kamar tona ami latam ba ami lakoi hader tona moi be ita la hamutu magida ne vida comunidade ne tanes sotu hamnas sotu nebe hader hotu toba hotu nebe paciência ita tinggal la hamutu vida comunidade ne ida hakat hotu hakat na ida para hotu para ida ne magnaran comunidade nebe agradece e me bele hader bele hamutu man florenciano mana ba família toma equipa toma ba imi alaran luar sira ami agradece ita bele turun malo ajuda malo para ita bele servir malo lava on e ao tempo ba diretor bele hato mensagem ruma ba aniversário ini dali tam parabéns ba ita voter rodo e ane ia conselho bele hato ne tik bot ruma representa Sarani Hatubulico o sira bele hato bot ruma ba ita nia malo sira lebe Conselho pastoral mau kasih ali serus asrama Australia Terima kasih ekstra buat saya padre masa mereka tentação nenhuma mau kasih holara solo teves kohindoron udah jorsik noraik to kohindoron ami bele mai Iha Estasaun Hatubulico ne
Iha Estasaun tambah ami belheta oportunidade di akida, oportunidade osamea ida, oportunidade graça boa mi ida, além de visitar na infeto Virgem Maria kana infeto Ramelau, Iha Ramelau tutu, mai be amo ho alin sirus asrama bele mosa nesan. Halo misa ida ba ami laos kita tu komemora be lorong televisão niam ba dala sanulu resinrua, mai be mos agradece a minha processo sira. Halau a minha knar hanesan ema media o de fa informação ba Rádio ben idane. Ami mos akfora ko ituan tambah amu ho ansa ali serasrama organiza buat tidak ba ami am sentrian bot i buat tidak ba ami sa ba ami se behela ya minha fua holara na fatin tama bye ni ita halu edi ne ba ita sentrian ema bot barbarak mai be ita sentrinia de valore ni sentido ne kurang tambah aproximação ida be ema emosional nesernya buatan sampai mana ikan ladu ya baby itu ya fohoni itu senti dan ema kita senti sama kita kualeba malu sama kita halba malu ne kita halo malu ne tambah holaran hofuan tambah ema kami agradecetebis ba amu ho anisir asrama ho sototo ne bele ajuda ami bela ami le nasa halam ne peregrinação dia urkalan ohi madrugada to fila fal mai ohi to ohi normaras ne ita bele misa ya amutu gihane nesa ne be kolega Florensa tete dia ita ne kalau grasa bod di ona tamba misa mos ita mo atur tempo to na ane tamba amu ne mak dia akhir mai sona baita ne be han sebuah tidak karek dari datan ami hansan larang sorok tebis i amne obrigado ain ba amu ba alin sirasrama ba mau akasi omos ba konselho pastoral ami agra dari datan tamba hulkalane bel organiza Teresa Tirsa Mutuk lilio ambele fahe grasa botida kata grasa meditação kristane memang amu ami buat tidak kono meditação ne ansan nesan buat tidak be ni hansa bahasa kan dia menyatu na ho itani isin menyatu na itani ambe muris lor nian ne be hawi dili ne be dit kan be kwaliona de meditação kan usona ne kata atuba be nasa introduce meditação kristane ha lorong ka kala prontel ditamo ne be dit ta pronto la ne tamane mak hal buat sirne mak buat sira be siluk ne tuirne ne be bai dia ofo uluk one tempo moromak sih for recompensa bao. Idane ne makan sa ami laot tinan tolu tinahat am senti dia kata. Ami halu itu anit pa moromak mai be moromak fo ba ami ne barak lukeras. Idane ne makan sa ita sempre emane ita la bele hansa amu indiane ita la bele senti dia kata ita mak bele mai be ita bele tamana moromak ni hakarak. Tamana moromak ni grasa tamana moromak ni bensa ne ita emane ita bele. Nebe orsila hotu ansa amfila alin sirakara kalu meditação ituan ita 5 minutos ira 10 minutos ira pa alu hasil bel comprende para orsila hela asrama ne da desa halu be orsaune ita bele nesa kahurmal reza orsaun verbal ne ita mos bel halu meditação ita mos bel halu contemplação se dia aklu bahir halu meditação dia aklu sa emak se dia aklitan ne ita sa emak ke haraikan dia aklitan ne bahawni hanu makanya amu ita mosanin be oras ne ita marga tu na karak be oras musliona win surti ba amu alin sir asrama kal prepara ne tik resa buat la manas ne bahal lara manas be surti be laham lah selaida kal sentaham lan ba be ne bahawni hanu makanya ita amu i dari datan uria doain ba Dia kulukanar respeito ba amu ba Senhor Salvador dia
grupo, nossa família, da Aniversariu boa tarde, Beita Hotu. A mi hanesan conselho, a menina Hanoi meditação importante teve a situação atual e a Timor. A mi foi coragem na Fátima, Senhor Salvador, o grupo atu continua na Fátima. Porque quando ita toa o kunane, ema atu hala meditação de susar, ema gosta barulho dele. E hane ami hare rasik, ema jovem você dili mai rehum bareza ramilau, mas la reza ida, gosta barulho, gosta hakiler malu, so iha lete neva la reza, ha saidi retrato ruma, fotografia malu, fila ana. Neve hane meditação importante, e ohin hala peregrinação bato ramilau. Ramilau ne naran original ne Namrau. Namrau ne dia sasan. Rau ne dia hetan. Ita tolete ne atu hetan sasan ne be furak. Tanto fatin hak solok. Ne be português era mais kal sire pronuncia sala em vez de Namrau, tau te fale Ramilau. Ore rau ne iha be makasaika, ne mos dia dia. Iha nene mambai den rau ne ita hetan, raut buat nebe diak. Nebe ane reflexão meditação ne ita halo diak lu ia fatin siran sane. Tambah ema buka maromak nene liha barwilu ne maromak laiha. Maromak ne he quan ema hak mate clara hak mate no hetan. Ema santo barak foi exemplo ida ne. Ahir em halo meditação ne santo sira hasur nai maromak. Neduni Aniversariu Hatubulico precisa na fatin imini apoio. Tamba ihane tem precisa ema fon sira mai. Tamba ema sir ne belorlono sira fihir ne kolia sir la fiar. Ia Bíblia ne jus dehan. Ema ida susar at sai profeta ihene rain rasi. Nebe hare ami sira be o ina senene na fatihne kolia dar rumah sir la fiarana. Maybe have ema rumah husi liur mai ho espírito fon ne colia strane sira del fia e a fase importante dia ne ami prepara da down atu ba paroquia ne be ami precisa teves anesan input sira ne espírito fon atu bele hakat metimba oin e tina oin ami celebramos 25 anos na inveto ilas na inveto hatora na niha ramlau ne tutu ne ba. Nebi a preparação ainda ne sebele o Sumão Salvador o grupo mai dala barak dia clio ne para halo meditação e grupo ba grupo grupos categoriais serane atu é medida que bele sente responsabilidade na sansarani ne meeting tam ema nunca medita ne susar itarene superficial terteves mas quando halo meditação dia aprofunda ni ne fiar itare emanene ia maturidade ia fiar ninya. Dala ida tan recomendação makne tatu grupo ida ne bele habeler liutan ia Timor. Ahari sai da hot kalam fahane grupo lubi kid ana ia same ai leu mai biting hale habeler tan. Sebelum berumah grupo ia Hatubulico dia fundamos comunidade ida ne ne para mi hin e meu sedili carga am loriba namrau hori ita reflex meditação e letane fura cliuta agradeço barak você da fila cariba dele boa viagem fiara meeting lá oin STL segura se Timor obrigado parabéns de meu aniversário 12 anos foi em 12 anos televisão Rádio que livrona e o que Indonésia temos existe também. Dia, obrigado Barak, parabéns e tu vai meter lá boy. Obrigado. Dia, então parabéns aos irmãos Tavares. Que venham a halos celebrar aniversário para dar a turno nulo. Bem, bravo.
Ina dolorona lebe sai ba liu, sai foto moto que é liu, com a doce a moto que é liu, celebrar aniversário. Moto tiene ita bahana moto que na bahana moto ba meloke música rumah, bela dahor rituan. Depois maga bela nam kali. Lebe sound sira ba para, ok? Mas não tá entrando no meio. Ita bela harani masamu. Então, obrigado para com a tua presença, na lentana, batulun toma kami agradece. Miso dona bajo Uma celebração missa Husi amo Francisco Soares não lhe husinha humilha katak ho celebração aniversário STL TV no rádio nebe agora dá halotinan sanuresen rua nessa idade nebe adolescência o insa atu prepara o dia que luta em futuro não nemos relaciona o desafio nebe STL enfrenta Husi amo Francisco ninha humilha rasi katak ne hanesan Jesus Cristo nebe mate no Mauricias. No, a iniciativa Husi STL nebe celebra aniversário Iha Estasaun Hatubulico. Ne hanesan reflexão ida. E Husu ba funcionário sira insa atu obedece carona pacificira STL Corp. Tamba media hanesan anzu ida nebe hodominai atu fahe mensagem quando ba problema povo no naçãonia. E o insa atu sai mensageiro bairro público tem que ir espírito nebediak. Husi Igreja Estasaun Hatubulico, Hau Domingas Soares, ho belun donenciano Maclans, hato o reportagem.